Uzet će ti od... Mali. Ne može. Škruo. Herkes zengine aşık olur o zaman. Yani bence makbul olan... Štipaš me, jel da? Škruo. Aşkı ekonomi belirli. Ekonomi belirlemiyor ama... Pa ne možeš puno to. Malo, ne smije da vam puno. Tamam diyorsan da takarsın illaki. Yaşamış gibi konuşuyorsun. Ben şu mektubu alabilir miyim? Bence böyle bir aşk yaşadın mı? Bu kadar parlak, yüksek birine. Dosta kruha. Ömer oğlum. Hoş geldin Seher teyze. Lokma getir. Još moj prst. Severim de hayrola? Hayır. Kaže Ne da je dajmo dosta. više kruha. Ne dajmo, ne smijemo Nasıl kruha. olsa. Bir daha iyice sağ ol. Hej! Da te vidi. Vidi tu tako stane. What you doing? Šta si to napravio? Evo zašto mi imamo ove, to jest nemamo zavjese kad je on vani. Di si? Ma, šta radiš to? Ostavi to. Sad ću te ja. Sad do batina. Sad ćeš do batina. Brzo izlazi van. Brzo izlazi van. Ne možeš to raditi. Ne možeš to raditi. Ne možeš to raditi. Ne možeš to raditi. Nemoj to, ti si na odvikavanju. Alo, odvikavanju. Ne smiješ ti to. Znaš da si prestao pušiti. Pusti sad to. Aj smo tača kasnije. Šta je sad, nema. A ne smijem ni to staviti. Odmah ode. Vidi ovako, vidi ovako. Stani, stani, stani. Pa mislim, znam da redovno pratim Guardiana i onda kad je to bilo, trebalo je zavati svaki 6 skladaka na svoj Guardianu, tako da... Aj, vuci to. To vuci. Vuci to. Ja ovih 2 mjeseca zadnji 4 stava napisao. Veliki prednost sam. Idem dalje. Dedo, dozvoli da ti pomogu. Koji roman prikazan u obitelji Thompson tematizira propalu južnečku Grebešni. A, kriki bijes, Vidi ovako. Evo, vidi, vidi. To sad idi proni od. o miševima i ljudima. Ne, kriki bijes, točno. I Dejan Kučin. Nemam niš više. Samo da Šekspira, ne znam, nego sad ni Ništa. Faulknera, ne znam, Samo to. pomenuće. Trep, oni moji. Sad ćete. Sad ti ispada. Lekteru, Sad ti odi.
Pa po lektiru bili su Šekspir i Faulkner do sada. A to je lektir. Šta ti čitao? Šta bi sad? Da mi je dobro. Ali ne može to. U Evo sjećanju mi vidi. kao, Vidi di. možda najbolji mi je Vidi bio di. Otac Goriol Dobro, isto znači realistično. i Lovac u žitu. A, okej, malo modernizam, malo realizam. Aj sad udaj. Šta radiš tu? Za 4. Subota. Da li je konačno rad? Tako je, Milane, to je rješenje ove prve asocijacije, ali nije se dalo bila Dragica. Svaka čast. Kradi bananu. Rješenje kolone V, dan. Ajde, kodi bananu ukradi. A kolona A posao, izrazi rudarski. Kradi bananu. Posao, što mi je bilo jasno. Konačno rješenje. Ma tu sam ja, ajde ti ukradi baki bananu. Ajde. Radni dan i radni. Thank you, nema. Odlično, otvorite. Ajde, ukradi bananu. Vidi, A4, plavo. Banane. Tako je, popravili ste se. Konačno. Ukradi joj bananu, brzo, sad. B3, Sad je ukradi bananu. repice, uljana prodaje. Ulje, priznajem. Ukradi joj bananu. Ajde, vidi. idi brzo. Za 4. Glasač. Kolona V. Brzo, ukradi bananu. P3. Odbor. Sad kad ne gleda, sad. Možda izbore? Ne. Ne mogu ti dati. Ne mogu ti dati. Ej. Zločas si. Nikako nisi dobar. Samo bi nešto čopo. Da ja tebe malo diram. Da ja tebe malo diram. Sad opet. Sad ću mi to odnijeti, jel da? Ajde, opa, cupa, ajde.